Zdravo, ja sam vitez bibliotekar, a mi se nalazimo ispred jedne narodno-oslobodilačke ustanove, Gradske biblioteke Zenica, koja je privremeno smještena u prizemlju ove stambene zgrade od 60. godina prošlog stoljeća. Do danas biblioteka nije dobila svoju zgradu, ali je zato nedavno u njezinom dvorištu napravljen ovaj prelijepi lavirint u koji smiju ući samo oni najhrabriji. Naravno, među njima je i moja viteška veličina. Međutim, ni sam se ne bih usudio ući da u jednoj knjizi nisam otkrio trik kojim se poslužio slavni junak Tezej kada je ušao u jednako opasan lavirint poput ovoga i u njemu savladao Minotaura. Naime, da bi mogao pronaći izlaz, Tezej se kroz lavirint kretao odmotavajući klupko konca, koji mu je kasnije poslužio kao putokaz. U ovom lavirintu nema čudovišta, što znači da su sva čudovišta izvan lavirinta. Mogu biti svuda oko nas. Međutim, opšte poznato je da čudovišta čuče i u svakome od nas. Zato predlažem da se u borbi protiv čudovišta dobro naoružate u Gradskoj biblioteci Zenica.